Ibwega sana kaire murethere wa Meru TV tukoina mbere kwa twicokagira nyuma ya kuraitha maria makuri ndeni ya mangatheti twina mbere kwa twicokagira kengo twigua tukiaranagiria mantu mwanya mantu makonena mwerekera wa mugongo na rukirwe munde twina bwana Mburi Basa. Karibu sana kiongozi. You're looking good. Ankadia mutegari wa Meru TV. Rukirwa narua mukintu kwenye kama mwana yako gatu na buka hili na sometimes tuzotonana lakini natuma madhani tochemane na abu ambure karibuni kwigo na hata tugwita mbere na nyatu tuga na umenya tukigo na tabukuga gwitikinya mu na poitia mandya tukagatu nayo na ya tukagatu nayo kukae wa odai kero bitu kwa didi. Thank you very much. Bwega sana, karibu sana. It's been a while tutona nito lakini thank God tukorona na kairi na ibwega no tukinyabo kuona kanya kengo twina mbere kwa tukanagiria rukiri rwa emunde muthiri wa Meru TV tukaina mbere kwa tukirithagiria mantu mamele tumakina mbere kwa makiumagira ndene ya Meru County nthiguru yetu ya Kenya mareo mantu kathomba tuna kinyesi asire chile tukina mbere kwa weekend riaga tukaina mbere kwa tukirithagiria ga uturukirwe munde tuwatanete na mutaalamu wetu wa mantu makonaga siasa bwana Mburi Basa arukiri rwa emunde. Bwana Mburi gatwamberia Meru County yetu ya Meru especially last week nkwethera tukwina mantu maingi sana maria methere tumakithina mbere kwa makiumagira county ya Meru muno atwambirie na michemanio ira twathie na mbere kwa tukiona michemanio ira yabanganitwe na atongoria county ya Meru. Muchemanio wa mbere ura wa announce wa mbere buru wa announce muchemanio wa Senator Kathuri Murungi noe amerete augana atongoria bonde baina mbere kwa bakirutha muchemanio bakirikana gamwe kengo baina mbere kwa bakiaragiria mwerekera wa county yetu ya Meru. But thereafter tuona noe gatuge governor impeached governor urathie na mbere kwa impeachment lakini aina mbere noe kinyawe akirutha muchemanio wake tu imwe nyuma ya muchemanio uyu wa Senator Kathuri Murungi na imuchemanio ura wathie na mbere kwa kireta andu ari mingi sana ntu amuna kuigwa na rikete MCA bonde munini wa governor speaker nuntu bora bote na mbere kwa bwekinyanikana muchemanio ura wonekana tana utiona ari ni muno ntikumenya mbere magatwambiri na mwerekera wa siasa ikino ntu maybe the impeached governor kana governor uyu ruthire muchemanio kana bangia kurutha muchemanio wake akwigwa muchemanio wa Senator Kathuri Murungi na banganite muchemanio wake. Thank you Paminas kambere kurongo ale kurukira mbere ma asamebo Meru ni don kantu merambira mikiako kiri our deputy governor amutuma twethikana tubakurusima mimi na mwire tunawegiterera mambolezi tunaye tutamshikia mpaka mahali Mungu atatufikisha mwire nayo kurambira wiki yetu amwana cha yamle tibimbi tumetera kili nyako atumaingi kana na mukire tupole chetu tuenda mukire pole chetu na mami wake anoke kwega kura umbule kulika muchemanio muchemanio jura joekine ne Kathuri Murungi. What is happening here then Meru kwenda competition ya governor na ini boliro kugedia kudithia nithi ulo kugedia kuja muchemanio kana ulo kwalia contrary kirura governor akuga muchemanio jura joekirwe juari in the first place juari jwa kuja kuvuga kanenda kuja kabla ajwa counter sign ndaju twika kwina muchemanio jungi jwiki irigo jura jwiki Kathuri Murungi jura jwiri jwari ndaji ngabana tena muchemanio juko julio jon twenda jwirwa muchemanio julia nuwa wikite that's what the complete no the nayo mbele ndamu muchemanio julia utukano wikite wangu lakini tika jwiki Kathuri Murungi lakini Kathuri Murungi na jokera kwenda kiasi cha tonyero nyingi muno na nakwenda kwinigu antu bothe bamiru every partner kana kwa opinion leader kana mtoro leo mkamtondo kuga something ikwa na mgeni akatumika kana akachwa buda munibu kile mchemane yo au lakini atundi ati leo kwa nibu that meeting that time kaka dia mchemane na another day nikenda kuona kwa ula kwa kara hiyo point imwe leo that's a point
although we can't take it very clear, mwakalele je kachiaza cha Meru ikuwa very hot. Na mwakati ya kijera mtu munene. Ichi akalele kuwata montu mono, joto watu ikete ya kanyu mwelera ite kudia decision ya Meru. Lakini itakolesa tu bada. Okay, bwega sana. Gatu mwaruka nareke ya mtu, alafu tuinambere kwa tuweche okagira kairi. African princess tulianza zamani muga muthikeria nubui wikugwatogeni kiri mubango jwa ariotetheke aza tukaria jatwegie tuthomithanie tutarane na tugambanie na nkuruki turume rwimbo nakupatana naye intuko chonde cha kiumia kwambiria Jumatatu mwanka Juma kwambiria thenya chungwa mwanka tha mugwanje cha kithaa ugwatanite na uni kikiwa mrugo nani ukambita kiokora Phineas ugakurukirwa nikimwona joto majasho kulowana na data mazima mi mtoto wa mama. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere thimo kukorokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Ibwega tuinabere kwa tuicho kerekere tuyaragiria mantu ma Meru bwana Mbweri mantu ma muchemane wewe wa banga ni muchemane jwa senator itukare tukwaria tuga cheza cha Meru cyari guru muno during that time of that meeting na nuko ndio twaragia mantu ya Meru gutigwa ome yes na nuko likaniro twaragia mantu ya Meru direction ile kujuka kanani atabakwenda Nturukulikana ibogara mbere ma kwa ina mantu yokete within that week. Antu bamiru bakiwa kilingugira kyandikanirwa uti antu bamiru bajukitwe. Iyo ni statement yo metegeleza former governor Clayton Murungi. Auga antu bamiru kabatigirwa ome. Uti no ba ini ni book. Yes. Ne unya kalaje kayari imwe ya kwa cha ya chapter mo kana chat imwe nda kudigwa antu kwe igitalera muchemano ndu. Jaza ni kwa na decision Meru Edro Kali mean in the government. Equally to Quagire to the queue, Naquali a lot of issues. Whether Meru be the government, can have better opposition. Nanukumenya opposition and it's becoming stronger. Yes. Or with a brand new opportunity, a king Yagia, a king and Naga. So Niquagire
mathuganyo kana kwaranĩria gũtuĩka which direction Meru is taking na gwatuĩka ya kama tuja tayari ija kujua kana decision ya mbere mũcemanio ũtirekwo so no wonere kulingana na kiasi kia leo tiratirwa na tiratirwa ngabana no nenda kuthwalina si ke mũcemanio juu ni gwatuĩka no mwaka at least everybody uro ndo gwatuĩkite ula inakio kana mtu elected ndio iku na no kuona ngabana no kwali na thina ya crashes watu koraka accommodate na ile kwa tukla dobo ndo watera accommodate watu kwa the best thing mjamani hiyo tirwe nikenda bona time ya ukurani kaili bwaga tukini beba every order everybody nikenda kwa botonyi kwa ulo kwenda kwa ale so kwenda kana ulo kwenda kwa mjamani hiyo na ino wonere by tija nikenda kidisa kwa bonde bachura na bagaitro yeah bwega sana uyu mucemanio wa seneta tukwaragirie gatwarire mucemanio wa governor mucemanio wa governor waruthikire na tuona bamwe batongore batakinya ari munini wake munini wa governor that is yenye munini wake munini wa governor Isaac Mutuma Ntwethinkia atomba ukinya mucemanio na koma siasa mbingi sana governor uga next time wakamuchwira akari na county yatawata akari na tongore ba security bamwekera security kiyo bichinia yake kinyana na security na mucemanio kinyenu wengi I don't know ni ari right munini wa governor waten mucemanio ni ari right atongore baraba yetu mucemanio ni wa governor waten mucemanio ra kambere kambuge misinformation kana miscommunication ngabana ataina communication na deputy owe lakini ugire kinyaru kirina ara ukite kumutumira text ni mo one thing that same day daigire kyantu kuwa mucemanio ngabana kuga deputy ndaregere kwija ilo deputy arusa ile arusengi very true ile arusere mathowe exactly gito deithatu na ngabana no wakuga na mweterete mucemanio it shows clearly ngabana ata communicate na munini owe na ata ina information of what is happening to him nicho onde nyaki to mutangasa mucemanio ne akiuga gati deputy ngabana kakura kwa mucemanio ne well she doesn't know already the governor naruseta mathowe au ni ata expect aruseta mathowe ya mucemanio ne na nakumyi na irukiriru dhaidatu nakwenda kwa mucemanio dhaigiri uyu chongwa ila rusimamino ilo information yako dhidata yo mukinyira ugwa sa human being we expect ya governor we expect mutume jata na naruseta mathowe the same spirit but yokatika mantu ya jonde ya mucemanio so what there was kintu kila kitaro na kila governor atena kyo governor ati communicate na deputy ngabana ati communicate na office deputy jo tukida na communicate balingi kudwa baije mantu je umbiye wapen alingi kudwa na je ngabana deputy ngabana umbi na dineri na wata communicate na the other thing deputy wangwa ati yenye mucemanio ikangwani ati yenye agenda mucemanio ati yenye beta beta kwalilia utikede ruji so you ni second part apart from mure mbele ati yenye na ina mishiba the second one ati dalo utida kuna communication yo mura what is happening ko nye the second part ngabana ati deputy ngabana ati imbele takwaliwa ati yenye ata ngabana ati kubuga na ati communicator no bishanga deputy ngabana ko ijaki WhatsApp group ila wika wikirirwa deputy ngabana ati dheje mbe kuhigwa na ndio uko kenda mucemanio utuma mucemanio tukumimbiri kubwa na permanent na wita contribute wasa wita contribute then you go to akiwa ganto bakiko na atanyesho ligaito ikoro uwe berema benyo dija mantu jangi jo na wita mucemanio jwa wita deputy ngabana mucemanio why don't you sit with him nikiro ndutu kala no nduguru bukala nduguru bakala nduguru mula mugo tuyita kujija MBCD ijema datu kadwa tunajo no to this and that na jabu choke the combination kana ngwata nilo ibati kumakiri deputy oku arabu kena wange mucemanio jo si jo witia nikiro ndutu kujija mucemanio na deputy oku bwali jema tuja jangi ugaira so ukayoteka that is what the miscommunication ni kulira na ni etili na ukeba kuba ukaliu
Ulu abati kwambia mantu ya jongo na aja nidia. Ngavana no bati utakona deputy wewe. Akona Bakaria, akamla tukabla tena mchemano next week. Agenda neje na tuje kele tutangaza ndo wamiru tukwenda ngwataniro. But that didn't happen. Ngavana deputy ngavana japo ya mchemani hata. Apart from that, ngukula ngavana already na hali ya kurusi mali ya kurusi madhowe. No te expect mtu akonsentrate na mchemani aina mshiba. Uni expect that? No. What you expect? Una lindo matu ajo ndo wana ya kumira. That is why we have got all the problem. Na problem hiyo ndo ngavana utema atwenda kwigwa. No tijwa kwenda kule mtungi. Jombe alija kaja county jaka everything ni government dirita amekaunti ka politics. Na ndio kwa lenya mechemani ndio kwa lenya kuicho ndo miri kilemete ndio tukugi gitu ya politics. Everyone uko na bypass ni papa ni nyamto chibitali. Ndawe ne ndio kwa akero ndio kwa ndawe kuja akite kwa ndawe kuja ate kumenya ngala chijine atijimbio mwaka politics igatonyi chibitali. Politics igatonyi baba lene. Politics igatonyi matatune. Politics igatonyi kile kuruwa baguta kwa madfuti nambio. That is where we are. Na je bati gudwa okay bakuba ngamana nako ndaboga nete akali ya to mamiru ndigo. Akedro ngabana tekando kwa ngabana. Edo akedro ngabana. Kuma 14 nete akali ya to mamiru ndigo. Because when they kiali court na tutijina atakoti na inyawa ya tiji. Asidi atakoti kwa ndio nini kesi. Akaleka kwani. Igual tu kakoti tu mungayo tu angi tu the string no imu igenya ruju. Nete ambigena dipitowe. That is the first step la bati kujukia. Yes. Nete dipitowe ngabana dipite ngabana twedi keba mebaka ya zimbere. Bagwatandire. Dipite bagwatana no nete na ndete MCA. Bamiru bonde. Na dipite alio. Meo dini ale kumira ngapana utumba kuita MCS ba kumpikire. Yes. Ubeta mchemani. Already baba kumpikire. Na ndio keja kuita nto ba kumpikire MCS ba kumpikire na yeti kiriseni. MCS ba ubelwa bagita ngwiri ku. Of course it is. Yati mimi atutu abateki ni atubata mnyora bakudigi. Ni atamwa kumpiki mtu nachoka kuita mchemani mugeta. Is it possible? It's possible. Na iko mpicha na kuita mchemani woite uteti. That means iguona ni ya ugo tijeni atodidagia. Yes. Utijeni atodidagia utijeni lo mpicha na utijeni impeachment yuga ate. Yes. Busa de kote ATMC. Ibongo kula kide betira mchemani yugu mbikere ningi kumira. Edi kumira taba tina taba didagia. Batichije bai bau utima batije madwana yo jakaliate. Lakini ndio tiba alegere kuita mchemani yana. Na bauga batita because of the reason to give an about. Ikyo kuona mchemani jotetera na batetire. Na nyawo uli obwani yotinge kugwa yotimbe mukuruketia bwaga bwa mupiki. Nibo bwetigelia impiki. Na bwali ngakula na bwa mwinga. So utumba kuitokana nwende guruka ile witakuyekeni instruction kumakewe abona. Itimba kugwa na ndiko wonera barega kuita mchemani. Anyandi uni tinge wita. Tinge wita kimpiki ngabana. Mwankanira kotie kanira kesi yewe. Yugiate ni kakana kana ingugine. Ewa ngabana ingugine kotie yetikiria. MCS bete bakale nguruka ile. Ba mapa another way forward. No menye bakeja kotie keja kuga ekudira kesi yewe. Ayo na only 3 months. Akaba tu solution ya 48 baba. Aina 3 months baba mwimpichi kaini. Iba ikanyo kangi Gako mwimpichi. Kako mwimpichi kaini. Yes. Kuba keja kuzile 3 months. Acho okay tuwe. Pole. Bakija kuizula batia ati ya kompali kana batia wata ni ana 48 MCs baba. Kumenya baba mwinga kaini. Inene kitu watu kanoma tu yake to. Yeah. Kwena merio governor alirie merio ya ku ya ukarata mana kire munini wake ati aliuga tiena security ya kwana na kulimisha manioni ya kubira thirikari ya mama merino iyo ngakuga munini wa governor na kulimisha manioni kubira mama you know ke kuonaniria ati kwina andu agatagate gake na munini wake kana ingavana na grudge na munini wake no ndotegwa munini wa governor au merite akiaria mantu Ugenda kumenya mantu
ukenda kumenya mĩario ĩrĩa mtu aragia ũmũthikĩro ũkaigua rwario rũu ngavana aragia tekaragia nontu bwa security rũu aragia rwaria rwa kũnyũrũria deputy governor tekamwaragia nontu bwa security kumwĩra ngakwakio kwa mwethirwe mbere yĩngĩ nyuma rĩ na kwenda mtu ũyũ aja mũcemanio surely nuna bata wewe kana kũmũnyũrũria tu ukuga mũcemanio neta kanisani neta mũcemanio kibini kubira mama lakini dadi sio the way ngapana akatikuta ngeta ndipito wa muri security kwikaria atia evan ndina mũcemanio au sio security tia mwera no kioko kimo kimbere kingi kinyuma anga no gwita mũcemanio na anga mukura no that is not the case abatikuta kamwita mwera za person yokethoi muti una munyururio kana tu munyururia anya uni mbeli kioko kama gukani nyuma kingi kijani nyumba ri uni neta mũcemanio yu tikinya because menyeno already aja gwigito gukukwa yes gwigito kurugirwa nikyo kona ndipite ngabana atete nya uni nteta yondo te kumenyana rinde gwakimo kimbere kingi kinyuma ri kwali muntu ona njura wega kuiwaga mulio that is the problem ila leo ngabana utema to go straight forward ya kudhiria ndeto au gaja ungene ya kunyururia ya nojo kona bagita na marito jeta anga mpirwa ngambio jojo mbiluja jaja kaju lakini kija nenda bwa security ona mjipita ngabana jambe chairman dwawe as a person yes mtu kuma minga bano fuone ngabano na ume kali ko bakumukalija ndiguru no te mtu ngabati kwaje no mbiru igapis mbere ate treatment yana deputy governor because deputy governor mtu ena kikosi kinene muno na timiteru from now aina kikosi na ina thinga tibaba ingi muno na no wina majority ya MCAs in Meru County bawonde okuona bawonde by nyuma ya deputy governor yes na utima tujazidwa deputy governor ikurukairwa MCA bara betikidia so in any case kwa tuko mantu jakaro ya kuvua ya governor na te buru atwora karo tuma eta alina deputy governor amwero kwenda indi akaroja kwedio kama tambecha eta kugura deputy governor akiwa ikiete tomurachio kana mutumira ndo akimwira ngakae wangu gina Nairobi no deputy governor ajite gwitira tumamiru muge deputy governor ndo mamiru gwitira nguge na nipo bamutumire etaria edo tukurira kiari gure kiwe na deputy governor yeah aha ibwega sana lakini governor kana munini wa governor erirwe nagachoka ngugeni gutie na mantu mastareka ere gutie na mantu ma kugeotha na mbinambi abateria choka ngugeni in your view kana kulingana nago do you think it's wise deputy governor kwewa gichoko bichini na kuendelea na ngugi kagitania kachire chirurite monkiu kambere kagera mantu akairi kingabana utumba kuja ukara mtu yaja uroi mwingine antojo uti comfortable first foremost you must be comfortable where you are in the office you are going to say no because you are comfortable no kiga gonga ndidi ukaja kwa deputy governor na kwa office ya watu ngandidi then wewe jitetengo gate na kwa office ya watu ngandidi lakini ngugea nenkere tu thirikari bwana Mbwiri ni ngugea no tia alega ngugea nenkere thirikari sometimes uko ni kwa ngabana bukule maga eti miteri wa itwali na deputy ngabana ngitaramunya oto kwa rapa muliongi yes hapo muliongi na alegere kwa saini ngugi lakini utuo tindanirano ndio ngabana ni yura dithagia utuo tindanirano na itangu ikiao kana kia jaga etalileta so it means utirio wakinya deputy governor apositwa kuja yotu ingabana okamwa ndute una mwasaini to nendo atita ibwega sana thank you very much muredire wa Meru TV ndio nani ndarika mirongo enda na idhero chereke no kuruka nyuma ya chiri chongo chedha atumwaruka kidogo tukuje karuo alafu tango na twachokera tukainambara kwa tukiendelea good morning huko ni kwa Meru TV.
African princess. Tulianza zamani. Muga muthikĩrĩria nũbui wikugwata ũgeni kiri mubango jwa aliotetheke aja tukaria ja twengie tuthomithanie tutarane na tugambanie na nkuruki turume rwimbo Nakupatana na ye. Intuko chionde cha kiumia kwambĩrĩria Jumatatu mwanka Juma kwambĩrĩria thenya chungwa mwankatha mugwanja cha kithao ugwatanĩte na uni kikiwa mrugo nani ukambita kiokora Phineas ugakurukirwa Nikimwona joto majasho kulowana na data mazima mi mtoto wa mama. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style iria ukwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana Corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi oro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki ne tukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere obichine chieto kana turingire thimo kukurukira 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. They still want more. The more them get it. Karibu sana ndene ya mubango wa Zion Mezi muthikiria wako wa Thiri FM kameme gaku karia uendete muno. Some will even try to take mubango wako yegira tuko chindo chekimya kwa mbere Jumatatu mwanka Juma ibenera 10 mwanka da imishio goro bambitaka MC Station tuke Jumatatu tukaribiri manto na meditation time about tuko ya Jumaine tumba kuthira tugiguchethera ndimbo cia kuthanaya kirasta talking about alafu tujia Jumatano tukaribiri manto na Lovers Rock edition. the more they get it, they still na tuko ya Alhamisi tumba kuthira tugiguchethera ndimbo cia tene kwirigania mambo ya tene ire idha ire roots and and men are like junkies all over town. Friday tumba kuthira tuguchethera nyimbo cia Cocktail Friday ana tumba kuthira tugiguchethera roots dancehall rhythm nyimbo chiondire tumete kuthira tuguchethera kwa mbere tuwe Jumatatu mwanka Juma kawaida bambitaka MC Station bakabeta presenter Sam ndeni mubango wa Zion Base kwa mbere 10 chiogoro mwanka da imishio goro boom God bless Rastafari. More and more talking about hard roads. The more they get it, they still want. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na Thiri FM okaigwa kuri no ntobote okugweria kumakire programu ire igutaruone na ndi no utume maoni yaku gukurukira email yetu iria ni merutvcomplimecenter@gmail.com kana uturingire thimo gukurukira 0114 190 962. Meru TV kionere mwanya.
African princess. Tulianza zamani. Muga muthikĩrĩria nũgui wikugwatũria ni kiri mubango jwa aliotetheke aca tũkaria ja twengie tuthomithanie tũtarane na tugambanie na nkuruki tũrũme rwĩmbo Nakupatana na ye. Intuko chionde cha kiumia kwambĩrĩria Jumatatu mwanka Juma kwambiria thenya chungwa mwankatha mugwanje cha kibao ũgwatanĩte na ũni Kiki wa Mburugu nani ukambita Kioko Phineas ũgakurukirwa Nikimwona joto majasho kulowana na data mazima mi mtoto wa mama. Ibwega tukoina mbele kwa tuwecho karakere mulibere wa Meru TV na ibwega nutu bwana Njero kuina mbele kwa hiki nyandeni mubango. Karibu sana bwana Njero wa Credible buba mwete ababa kumenya tuli na bwana Mbwiriba sana ngao tuendete tuyaregeria mantu mantu makona mwerekera wa mugongo ratu yathina mbele kwa tukirithagira mantu magana mantu makoni na county ya Meru muno tukirithagira micemani ira yathere twegite na wa akimikithiru na twina mbele kwa tukimechambua kwa undeni kuona labda micemani ino ni impact ile kuikireta kile mwingi na mantu mangi tamana tukwetu kwina mbele kwa tukiaragiria mantu ma rwa kana speech ira governor thina mbele kwa kirutaga ntu eno arthite mucemani ngwitigia imo mandu tukwetu kwina mbele kwa tukiaragiria karibu sana mbere tutina mbele kwa tukiendeleaga kele mulithire wa Meru TV kengo twina mbele kwa tukiendelea. Thank you bwega Faminas na mpaproje sinyake mtegeri wa Meru TV ntoka kuchero kidogo hapa na pale tukashikwa lakini finally we are here na tunamshukuru Mungu. So happy new year and we thank God. Bwega sana. Karibu sana kengo twina mbele kwa tukiendelea. Bwana Mbwiri tulire kwaliria rwa speech ira ya rutiro kana rwa ni governor tule muchemanio na tuona miario tare itaka yale na ndoa kidogo kulingana na hiyo view katukuga miario ira ya kwira governor ni miario ya na kinyorurio kana miario ta bongi mia ndio kwa mtu akile manto security manto jendo ya ni gulo muno manto ya bati kujukwa the seriousness it is up tondu deputy governor kara ya manto ya security na security ya governor atamiru kiria menya ni ata go karakara kana kadi ni investigation ya menya whether to true or not na dikyo governor na ara jara ngimwe ya digariria ntuno na imanto security na imanto security kwa linia akera deputy governor kakunekera kioko kimo ikali nyuma kembere na kuna duka la tika chuka na baku kuja mchemani oni amwele nyanga kwaja kioko kuja mchemani kanisa ngakwenye nyanga kioko kuja mchemani ndio kuita kibeli yani in case mtu akwira matwejabu kana na mjebu kwa umaki wa jarwa mtu munene oku mandengo jatika jabari sidia no titanagia nanyo and it becomes then stumbling block kilinyarwa ni rwabo kwa no tuniki kyambere maungo tigwe na peace kimtu kyambere makaja ile mtu yote muitikia with the security no bati kwa nanga security ile bati so ilo kuga atini okay kuga kama na reja manto amega buna na ile na good will kili mdipitiowe kama tibuta kwa minsira bomba kuona na nawe bomba ile mbele ya batiro na juniors bao uchumba kuita kuira juniors turoke ila yuasinia arabu mantoya mugira yendelea so ngavana na batibuta kwa deputy governor deputy governor is very senior no the second in command in Meru County na uchumba kuitwa mwalije mchemano jwa si na tio unywa bakipeti kana mwalimu antujawe na tio na mjenwe sini uchumba kwa anduba ni bawe si baba ubakanya kakuruma kana bakwaliga deputy ngana muruku endo choko mu expect mchemani oni uchumba kuduro tu mwira inditi usire kubuje takwaliga na nuo mwitere WhatsApp group urugani ngaba na keze deputy ngaba na keze mchemani we mundu ne mchemani tije bikuje takwaliga kili my view kili my point kana wote ini the governor should have called the deputy governor in a secret meeting
muchemani jomo baini bakachika muchemani ngavana akachika ka muchemani na akasacrifice miru akaenda kwa deputy ngavana ndo deputy ngavana noenda kikozi kila kinene KMC katwa ndio tutikuida iwe nabo na ibo kwa kudinga tite na ngavana no inaenda 2021 so for the benefit of Meru County kita mtu na bagita bakadi na bakamnyamba kudi bwega sana bwana Mbori bwana Njeru ntikumenya kana wathingatia rwari wa mucemanio uyu wa governor mbere do you think ni ari wise atongore babetetwo mucemanio ni uyu bareo andu ta deputy governor kwaetetwo speaker bara governor ugite na batumirite kinya text bwewengwa okurukira county secretary na ma MC bari kwa nukona was it wise kiria tongore babonde ukarande na governor ora tukumenya agukanyuma na twikite impeach kan numu impeache bakarande bainambe kwa bakiaragia the progress ya Meru. I think Faminas the nera to ne Meru te no kwethre for there is freedom of antu kwethra bagi karagama na kwaraniria but on governance issues to na the nene sana administrative issues na our governor the biggest problem kana the nene mono imanto ja utongeria kana au ura manto ja batere kuthithwa nonto jo majority akuga manto ja mucemanio mea when ya deputy governor akeja ku express his fear kana is worry about his security na manto athithetie athingatite the right protocol ikinya gi county assembly we would have expected governor actually ora muntu uju omba kwa facilitated na security through means iria protocol iria batere kana manto ja ki obisi te lazima nyamwete private batuika bena private one on one talk na thithie procedure batere cia security kuhakikisha mtu ujue na security kenda omba kweja micemania mbi ya cabinet otherwise kwa address manto ja obisi ki media kana ge public no to gokira okambire bwana ndi ngavana deputy ngavana kamwa ge oko that tone ni ukuonia mtu ujue te akwenda muno mtu ujue facilitate na security eja badi ki cabinet meetings but rwale rwa kwenda ku seek sympathy ya antu bona tigo wina thina independent governor wina thina ugucetha politics na that too ni ukwira bantu nya bagekwa methere mwe batemya gwita ngugemerana ndi nyaka reterwa we nyaka twika ka deputy governor omba guciera na rwa geta in that cabinet meeting it cannot work no toke joteka ki nya Andres we the deputy the governor herself nyuma na juniors baba kuibonde te MCAs te other civil servant ke county government all juniors bariare na ba come back statement ciawe against a senior personnel in the name of deputy governor ko gukwira nande cabinet meeting uno nto ina other juniors bembiro deputy governor how do they sit down na bakarandi group bangania so it is very unwise then secondary jo ukuraga manto ja they impeached governor legally we would say na ndino nto nete kiriti wa thona kwa acte ja governor but there is no moral authority whatsoever na I think inya constitution yetu buga kukwena ICAPS yetigire ndienda ithire streamlined in a way that mtu akaja kwithira institution ni jau awangava nari na impeach igatuika ina limitation ya matho jara batere kuthia na jara te batere kuthithia I remember ja Nairobi county itware na Sonko impeached itware na Kananua kweja atonya na kwe mbere Sonko umara kwe nyameria kwe ngwataniro bale bakuthithia na national government gwatuika kwe na manto jara national government ikathithagia na jara governor akathithagia aundi wish tukaja gutwika twina scenario je utwe neo Meru na Arua gwatuika kwe na mubango julio kaba inyanga national government kiatika kana committee kalithwa kiatika committee kuthithia manto jamwe ikalimit ngavana kuthithia manto jamwe nonto ya Narua ekeyo twika no kirobu akina thogania by March atumba kwithera egitene then kuketha kwina so many misappropriation of funds ukeja kwithera meana ndio tena responsibility rio na I believe inyama manto jamwe tukona in Meru county Narua
no nto teja administration yaki urita ukethera inya ethera town ukethera rukoro ujuri town sewage system ngari inya cha kujukia takataka itiujukia ala baba tere guitanguge batikurita but the CEO jawe governor she is not concerned no tonande either way nyate kumenya after 2 months na ara kethera ri omba kwethera kwana omba kwethera na ndio kuona royalty ya utongeria bawe kiri antu ni kura no nto atena tumeta posterity atena onto bora bakomenya rujo kana ukene ari kwa ketherari so I would rather appreciate ke yo tuika constitution to no create group kana create an opportunity kwa yo tuika ngavana na impeach yo nto ngavana weto impeach da iji na kesi yo wenderea kotini ona iro tharo kwethera ngo bicine monka kesi yo wethire ukethera at least kwena limitation iria batere kuthithia na iria atebatere ku na iria atebatere kuthithia ikaewa maybe ateka committee kana tubange no to services iterungama no to ngavana na impeach kana ekotini batwie kaja wananchi services to kwenda na ko watwie ka kwena ntubange bago facilities services yu itukinyira kethera iro koto eberwa taunine kethera injira ciendelea gwakwa kethera hospitali tuendelea kuona ndawa then batu tutumia lakini raizi wananchi bamero bari umia indo ete yao na bate kumenya what is happening na I think I would appreciate kwa tuika no create that chance kana space yo tuika mwananchi no to no the ultimate objective atekumia riria kwena matajaja karikite na I think to etabwega tutumia yo tukumia Meru County ibwega sana tukirikira ndene cha Meru bwana Mboire jogirwe kwena ngwechi advertised to account ya Meru kunenkanirwa but all of a sudden tuona ndene mshamanio yo bado county secretary na governor baro mabuga inu propaganda no urongo gutina ngwechi ari inenkanwa umo mwanda to no gibuko statement already numete na statement kumakatwali ya uma ngabana natige kwa ilianto ambero tubaka sisio ke yo tenga ureki analyze ro metu na kitu ta public service board na public service board niyo yaandikana Meru County Public Service Board niyo yaandikana na niyo hiji section ile kwa ina bakase niyo hiji na kuli so ukaja utega MCAs baliuga ni baadhi ya budget ya kuandikana na bamituma kiri ofisi ya gavana ya kuandikana ni tusaro ndamini ito several million ile bogiri cho batengere na kuri ko ya tiri ukija kudanga mana aliwo tina mbeche kido cha kuandikana budget ile tengero mbeche winachitire no tumire mbeche ichitumilika ilio kikeniro ilio kama kalia supplementary budget ekutumira mbeche ile kairi kana jeta nguginera MCAs bawugirite na kiuke kalio no mwanka mbeche ile choke kire county assembly kaini ile cyari cyo kuandikana icho kyaja na chipa ugati mbeche ile batengete iteta ngugenda so according to the status kana kulika maswali ya leo gutuka kama na kwenda kudira supplementary budget beti chita ungi ile kuandika tubale kikwende the other side no ke jota kai bakwa kiliani bali kwa from the dispensary baka wenye school ile kwa daisi ni class ibakwa department ile kwa da so and so ibakwa baka zisiri mwanto hapa akwira bangi balitaya that is the case. Lakini the question is ukija kubamba sisi batengere mbecha na bekira budgetine yekuona ni ati no mwankato baandikwe ile MTS bakalida iguruka ile bali tambejira ke budget bauga ngabana kubuga ni right because ngabana kati witikiri ati budget ni yakurukirwe MTS na budget ile na mbecha kwa kuandikana na iki atengero kakwiro banya kule MTS bakalida iguruka ile baraita mbeche ile bagwite cyo kuandikana nikenda gutikote mbeche ilio mbeche ite cha mtu mbeche ikikuru cyo kuandikana ni kuandika amiru kenda kwenda bakati ilio amiru ibandikwe ani ibandikwe to baba qualified provided they are qualified then they employ mbeche ile cha kuandika mbeche kuandikana ni mbeche cha mtu ni mbeche tenga ngo no ukiutenga cha barabara ukona kiutengwa kia kumta ngombe kidano ukona kitenginge kinya kia kuandikana na witenga wo no timu tubati kuchirita
auga ati mbechiri tibati gwita kwandikana. So according to us, kana according to the MCAs, kana according to the county assembly, na ni ofa ino ya ugire mbecha nitengete na mbechiri ocha kwandikana. So mbechiri bati gwita kiandikana bamiru, kiandikana, kiandikana asis, kiandikana wangirikacha, kiandikana wako bakwande otu ni county government. Nikenda services kietu ikaitira antu bamiru mugi na mbecha kietu ila kiatengicha kwandikana ikinengerwa na bamiru baitira antu bamiru mugi mbechira ticha mtu mtu bati ko control mbecha kwandikana yontu no kuga no kwandikana in the other case kini employment yo ndere ndiraga utino ngama na kumanya na kwandikana utina weja irabu ili ikutengo gitigeni public service board nibo babatikulwa bamenyano inatubangana bakandiko nibangana batyandiko nibo babatikulwa bamenya bakate bakonyule kana batyujulia lakini tio bisengabana ke batyage kurwa tula bakatinga nuna na mbechilio katu de du direct chano tuandikane through the office on dunio ne tukalete ili tuzita kuandikana that's all utionge kubatikwa kwa ndiza nikyo kona na nikyo kona kuna create siu yo tu create siu kenda igete kenda wasuka ngaba na cover wa the department in the county ile batikwa china mandate ya kuitangwe yao na no mwakati yao kanya nikenda for the smooth running Omeru county ngaba na nati mtabia na public service board public service board ni ya wengugia yo ule batikwa na si la kumata kwa kalandi guru make sure mbekira bwadide cha kwandikana MCAs Meru MCAs mbekira bwatengere budgetine cha kwandikana make sure mbekini gwita ngwindira bwatengere ego bugire cha kwandika 10 20 30 40 make sure mbekira chonde igwita na kyandikana bau na kyandikana bau na mbekira chonde chutumirika bwega bwana mbere bwana Jero, what's your take? I think ojonkuga thine Meru twina ukona mukuromba kwethere njewe watuika na kwenda ku micromanage kitchen mwekuru atijeru go kitchen inyana akana amenya imbie kurugo kitchen no ntu mweze kitchen ukija methene no kwenda yakwinyambiria kwegera nguira mwekuru abatere kwetha kithithe ya methene yani gwatuika manto jonde ya njere ari karaja we itawa supremacy mbatu nande kwenda ngugiitika inyanja nienda mubango ukeja ukapokaga na nya responsibility ukera ugo mokuru thithagia una na gwe thithagia na ukanya fasi mboni nguge kuna gwe thithagia na arua ugo twira ng'ombe ugo thithia MBCD but mama atije kana wa governor atije manto ja delegation of responsibility, that is one na nya department ile chi constitutionally mandated kuthithia nguge imwe atienda gwitikiria kwetha gwe gintu kiumba kuthithwa Meru county kana kithithwa by any department ati involved no to CEO Meru county she presumes kana thogane na anything whether in national whether in department ile gulitangwe we no bati kwithira akiuga no to jo majority akuga constitutionally responsibility ku advertise kana kuandikana nguge then county government ne public service board tiga anto barabe obisine ya wake na what he can do as an executive no kari recommend akanya wengo akethera akienda muritingugi aketha kwina department kini kwina department ya kofil ni kwenda mtu batere MBCD wengo kari recommend ga through CC aka recommend to the public service board akawera itu kwenda muande kwa MB to advertise but so ngugi wengo watirunga mamberia ku advertise ngugi na andika na i public service board then again constitutionally public service board netekeretwe ukarande goro yona we need this the kwena space ya kwena this space ya for interest ya mwananchi no to recruit MBCD kenda akimbeza cietha ci available na chike budget na in this case kana zinali yetu eneo it is very unfortunate no to jari tingoge bo basibitari by the tuture for the 2 years tuture na tingoge basibitari daktari nurses pature kugoma Meru county until they have suffered ukethra for the last 2 years mbuga 3-4 months until they test hospitali cha public chi working Lera ikagua seneti no liru kioru orua nikigitumi anto bakuma Meru county bageta hospitali Tharaka county atende choge kioria karegero bera hospitali cha Meru county to function no to daktari bagomete bedrete bagomete for all along for the longest period for the last 2 years na one of the grievances igotwika nya
gutena sufficient labor force kana gutena daktari bang'ani Meru County 2023 budget ya 2023 ikwari na proposal eu ya kuandikana daktari bu baandikwa ko there was that need kana ikwari no batu bu daktari kwithira bakiandikagwo but mbeca ciarega kuthithia ate ciarega kuoneka cia kuthithia ngugi eu 2025 budget county assembly yekira mbeca cia kuandika daktari ko inya gintu kira mbuga kirekirwe mbuga batena knowledge iya andikwa bau bange beome bau bacibitari na bacibitari bo baingi ko igukwira na ndete the problem is teka gutino batu bwa daktari kwithira be Meru County teka gutino batu bwa antu bange kwithira bandiki no turigandirezie kwithira itu kwenda kana Kameru kaandikwa kana antu bona ngugi kwino batu bwa services kana antu iba batere kuona services no I don't believe nyani tambete kayate gwatuika institution yeje Weru TV Meru TV ninganeti antu ninga for example akazi batano etha ibangani tutuni ndi kuongera bange batano kenda bakinye 10 for the sake of kushwira antu ngugi but gwatuika kwina need babatere kwa batano na ibana then we need to fill that gap and that is the situation in Meru County kwina gap ile antu bate kuona the services they require the hospitality everywhere but nawe na ndi no ntotora uga public service board rauga na kwenda kuona ni yeye na power over the other body na unda mekucha nyuma kona na ndi it's direct war na secretary wa public service board no bale no senate na nenda kumubuta na amubutite irigare na ambi na koti yemochokia kairi it's one of the reason ya tumite beta mwanka senate na no ndi no we ukwadvertise ngugi ki public service board no mwanka athithiate ambi na kwino tukinyagia tukauga community kana public is bigger than any one of us inyo gwatuika igwe governor gwatuika igwe anybody ukona nande the people are more important than the supremacy battle ira bukorwa na public service board bukorwa na deputy governor bukorwa ahona nande nikiurwa na kila mtu wena ndio ukarwa na kila mtu te public service board te na ndio komea such institution ro corrupt ija shukuru ukaya kwenda shukuru principal herwa na alitua alimu achiari mwalimu eja a complain of issue ageta assembly akera alitua mwalimu wenu anga kaliu una ndi nyanga ndi mugurira gikoti aliwa atenda kugwata choki na ndukona those things institution niyo ya corrupts and that is what is happening in Meru County na Meru County yo umbaza kuga inya mbeca inya economy ya Kenya ke affected Meru we are so much affected than any other county no to obvious reasons in economics we say anto spend what they have the income they have one of the way kana njire mwe gutuma anto bagia na mbeca iko provide employment opportunity kwambiria gociuraga na nyirio batere kwithira ukisichanera mbeca kiri antu no inya thirikari kiendaga economy ukira igera mbeca kiri antu through ko provide services kana jo ntu kware na MYS antu bagatinda kwegera street ine bakayawa 500 mtu agatumira 500 jau at the end of the day mbeca no kuthithia ta no ugo security but ugo na ndu kwenda ko provide employment utinuragire MYS utikwenda kuthithia nya service ile nya utija wenje tujira nya ikira ya nkubu stage town ugeta stage atamak stage uliwa ethera iramie na marinya kai marinya je na rami no tonande utume yake ethera irami kana ine thi na marinya na everywhere intaka ikiri antu in fact antu abagwekera taka kende thithia ta kenda yojura bwega bwana Njeru no ntu bwa point inu na ende na kuma ibwega muthikire kinyago thiete na mbere ko kirikagire na kuraitha mubango wetu rukirwe munde ndeni ya Meru TV rukire ngutige tu exhaust muno kiri ndero chia county ya Meru kana chikoni Meru lakini tumarukite Meru wogu itwethiritwe tukiona gikundi kianu kia New Dawn ikinda mbere kwa kibu magina na kwariri muno manto makoneni na deputy president Professor Kithure Kindiki. I don't know Professor gata kudeliver Professor gata kinyani mirandi ya thirikari kire ya Meru kana what is not happening mbere tire jau kuri mantu jawa bikaji bubu jero kale akwali mugerasi wiki ngabana nali muga antu gito mugambono aya settlement market yao ki market wetireka factory yao ne atindite
yani kuintegua ichao ile alita. The most surprising thing mbele ntato nyagikendiki nejire na roli ekiri mara mjaja turakombra baleni nali na tipegi ekiri karabati na leterete antu mitu na mitu na visa za michere. Now the most surprising thing intomila dialect michere na mitu ile nga antu waguita bairo antu very few biu binge antu beta bagererwa binge ba ingira ngali bachoka biu tusije baba litane de naraba kugulite bunde tutije thithio karabati jekiro roli nera yejete atio karabati la chokwa kairi ngabana ngita mara mwire ile tipene yekiro kairi la chokwa menya itire gwiturwo nao ina itire gwiturwo. Now my question is okay, jakuto into bibi bia sentiment kana bia mugambo nera kwali into bibi bia bati kuliminiara biti abati kulikuwa kaini bikiro ngali ni bita nilia na kio bia bati kuliminiara au ejira kula barabara adile yara uchi ya barabara into bile bia bati kutigwa au mara bia bati kutigwa turo baba lene au yondi baba ite kula karabati ya bati kuwekwa au mugambo ni factory unia bati kuwekwa kurubara atindi bara bakinyangirwe niyo tupa kudura bataeli kana utaina organization yinjeka yakuba ndobira bya kulembira baleteni babati kwego bakingabana akabere nyasolo ntubara ntindira cyariho kutaitina ntobya kwana kana mikerera begirite mwankabo ngomba buli muno. That is one of the factors ila ngukura ngabana limwe tatu akurukite kenda ageria kirau lakini atizo na interest ya kirau die na tigambe kinyangini atiga Greinton ngale na kya byo kaire that's you not trendira tuoneka. Now ambijana ndo buranye ajo nguje mantu ja mbi na mantu ja nguje mantu ja kindiki na jara tu kwalidia mantu ja miru kiri international figure inkurire kuro maze ya litode kiretu murunge au gamiru ni kwa sirendraine kana miru itigwithirwa ikike mapune Kenya ule mbere bauge bati tuchokete nyuma muno kuma leadership gweje kweja na twachokere nyuma kuma leadership ngaba no yuri kweja. That is when miru ability utego county chonde na mego atibui. That is when antu bandikambira bamenya miru itina mutongeria ile bandikambira bamenya miru utwa umba kurungamira miru aje mantu ya miru ngaba no require. That is why the news started. Now let us come to Kindiki. Kindiki ka selectirwe teke electirwe karumere kujukwe ko bisine ale na gwe ko bisine gitikire uragi kadina uragi kara katu kalia uma gitikya dipte ngabana ningeke sisi amini no dipte ngabana tole dipte president na gasi baba ministry itikimo kidogo strong mawaziri ya minister nikyo kuona ba mutuli bakwali na baadaye jakaleta lot of in the country gitikya deputy president yikunengero Kindiki itegekile nenya muno ndene Meru County kityagire na strength yere wala tuerigirite lakini already kukaliumu antubamiru kama batiukiaka bagatiaka baibu bagaka mtuju yotwa kwija bakagenyura ba mumbirundi mwaka agakinyare boira bakwenda lakini basi tu ndubamiru nacho tukambilia tu mwe twambilia kura ndipito wetu nyezo atena inyeole ejiata tukambilia tu twambilia ndomura amenyato anakira bangi miguno wote uturadanga ndio bakambilia. For example, let me tell you one thing, saka kwenda kuwa lakini amugende mwe because we have that thing atubura maingia batutagete twimiru iba kwenda kuona au we are going to one this gentleman who is deputy president. Yes. Iba kwenda kuona miru ule kaadu mtu huyu na mtu no wetu now dia batu tu ngatu ndo miru kana na tuko je batu tu group je miru you down ukuitwa ile several times lakini kile alije na ugawe akaungana na tubamiru na akaigora tugire
gindu kiria kirianya ni antu bamiru twambe tukaria tukatembera bangi banga byo tungera tontu niki ti andu abangi bakona kona twenda deputy president. Let me tell you one thing. Yeah, very true. Ti andu abangi bakona kona twenda chief justice. Let me tell you one thing. Indu atu tutembera nukona ndi nukona chief justice ratu nukona nakuruwanu no ngiri yawo ngo agirunga mana atanga cyo kwenda bita kula tunyaba ngwira ali saini kula tubakwenda ana uno mumirumu kindi kino naja nukona nandi baduga hapo kuroma tujambe ya kwambile bogo ate kuoneka in public bacho kumone baina president anga na kura ngali na mwaka kindi kitoke yongo ukakara aliguda. That's one of the factors. Although we don't know, we cannot talk about that one. Kila ndikwenda kwalida ndo achao ndikwenda kwalida vita ila kienda ila ndugambika kia Meru for the time being to ikitika deputy president. Katuone kindi kia kage kia mwakali ku. Katuone na wena alivyo ntunoa kujutia. Yes. Tutu aliingia giti yake. Misa kindi kiti tu aliingia giti yonto kujutia giti. Tuli aliingia giti kiu gikeja na mbida ene mbiru. Itijase dimata mechema nieroge eka. Itindase ndimata na nduwamiru gachemani ya bobangana. Turenda kumenya edo imizi mbule ndoko kwa deputy president le ekudigu ekadingwa. Turenda kumenya barabara ile chonde chairi shirwa kana barabara ile ogete ile president atikira agikisha ekadingwa. Atiwa tena ikitalini for example nyange eto imaikwete geta mwaka kambao. Ingi imaikwete geta kabeni. Ungo atiwa tena nyange makania negeta kiziruni. Aswa ugo tene kule ndoka ile ni akurukibwe ne imbekia turenda tubameru bazingatire nikendo kiziria nikaseku kindiki utwira baturi sentiment ida tigire this and that so we met ida tigire this and that igabe ida tigire ngiki azmailiga lakini watu ka combination netu kama tunao ne kuchemana ya ajumbi kuchemana ya leader weta kwa karande guru rotige tutukono gitukukire Meru bitute ya bwana kidiki na Meru biteta bwega bwana kila tukwenda kila kitu kaja kandidia ya bwana pamina kila tukwenda na kila tulio ija all the project bwana kidiki bwana kwa mazo ya tambe project kila kionde kile mapu na kanira kile plani ne kuondeko at right now when the president jodi the church tumenye project ile kubwa ije kubwa ije ngi gutambere ile ngine gutambere tumenye uko gitara kuri imbiga mbere onere uko gitara kuri imbitikania yonere uko gitara kuri yonere mbio igitara kuri imbisentriment yonere sentiment bionere nikende tukiaragia atwarege tukamenya na igike kagwaka nikiukia kana bakamenya kweli tuna deputy president na uno bakagwirirwa bamenye kweli teka tukurwa tuinaweka tuinawe lakini watu kabati Meru tumia Meru bigakamata kwa bigaitwa Meru bigaitwa Busia bingi bikoma Meru bigaitwa Bomet bingi bikoma Meru bigaitwa Turkana na tuna deputy president ndene Meru matuju kigwa tugulitwa na Meru batigulita bwega bwana bwere bwana Njeru ntukumenya munini wa rais nethiritwa agikirwo tunywani twa antu muno wa Meru na arethiritwa kinambere kwigwa bangi wakiuga ati kuderiva baba berigirite na inambere kwagikagirwo siasa muno. Do you think deputy president na kuderiva na maybe awatiri kwigwa kirutha atakengo to feel that unene buri karibu nati? Wambere wambuge it is a short period ya kuevaluate uritingo kuboe kana inyere neo nonto mbeale atadhiria meri nganona after impeachment ya the former deputy president but I say kwena mpenda kwenda sincere to myself Meru not Meru county yake Mount Kenya region we usually have a problem siasa Mount Kenya leaders listen to the ground kana atongeri bo bathikaira antura bakuga te antu bathikaira atongeria different from ki Nyanza ni antu bathikaira atongerera bakuga te atongeri bathikaira antu but in Mount Kenya ni atongeria bathikaira ora antu bakuga ni antu baugaga 4-5 months ago president yejaga Meru county kama Mount Kenya ugatwika ija kwawe no gakaribisha atongeria bangi rokari ikwawe no kuga no gakaribisha bangi and the crowd was very okay but the IGN speech we te thomeka Mount Kenya region what has changed te atongeria berete antu barege but in crowd na ndi kuthithia ate na for that reason ikyo kuga mtu ria umba gutethia
ito kwenda muno our son Kithure Kindiki as a deputy governor na as a deputy president sorry na ito kwenda ku feel that power nonto am a person that believes nyoga tuika national figure kana I mutongeria wa nthiguru anto around babatere kuigua your impact watuika ugo you are very good na nyanje ku kana ana baku kana nyamutano nyakwe ati umbo tetheka with whatever you have then nyanto batemeo go trust na power shuka na kethara no umbe batethia na mtu omba utega uga keja kuona mutano nyakwe still no kwa kuchumbuka na akona ndi nyonga mu approach uthike antethia yake so people confidence yanto kana confidence ya public ni create by what you are doing na ndo barabara around you na ko tuko need to feel that power close to us na that is why we are happy to happy no to is our son only to happy no to go to ya close to power na mbuge but one of the problem kana ura umbotethia Kithure Kindiki te bahatu kuina nyato geka press nyato kaumara nyarindazi atongere bakaumara nya bagacemania jonto majority agwa bagacemania nyamecemania 20 rindazi nya bagacemania 50 times mbugire Mount Kenya leaders listen to people not to people listening to leaders so it's only the ground which can in ground it change wa leaders ba gucemania na deputy president in ground ya change yongo by factors ile batera utuma ground ya change na one kuande mtura omba utethia Kithure Kindiki I president president ikwale na promises nyingi muno ajane Meru County na Mount Kenya as in general kwena manto ja nithi mbulinji ja yaonjitwe several times egategerwe kero ekathithio tathi kwena dams kwena mauru sida totwira complain cietere Mount Kenya West if omba kwamberia unande watuika conspicuous things ikuonekana metho ya ndagaca ya iwe kuthithwa dams ikuthithwa antu ba kuthithwa barabara mauru ikuthithwa antu iba kuona yani ba kwamberia to changeria this zone to kwamberia kuwa twena power that's the only thing yombo change on ground au ni antu bakamberia kuwa kumbe katotari na mutongeria omba utukubaniria Kindiki kwe wa kuthithia kwe manto aku na ndio kuona ground yongo yetikiria ituromanji with the leaders but nyaga chemania mechemania 20 with the people 2022 ito arena 2 kingpins Meru County ito arena Kiraito Murungi na ito arena Munya but the wanebo ibare mero kujukia Meru baba ikege Azimio unaona leaders both ba Mount Kenya the big people akina Kenya Njui wote bahare mero kujukia Mount Kenya bamikia Azimio no to in Mount Kenya people leaders listen to people not to people listening to their leaders akeja kuthira leaders ba control politics cia roko Mount Kenya bali bajukia bonde baba ikiambi Azimio and even at this point iko kugonya by they are making it difficult even for our members of parliament nonto kuma manto ja agency kwejera ja ujange ja kuimpeach the deputy the former deputy president na inyabo wongo ibakora makweja ground but if president naru akabanga to make easy for Mount Kenya na for the leaders there